Aro. Wetwi izi message mbonye muri phone yanjye ni wowe wazohereje. Uwo ni njyewe wazibonye. Umva rero nkubwira kigogi. Cyuko na munuko. Urajya kumbaza ngo urukundo ni iki? Ujya kurutangira nigeze ngo igishoro. Aseserisa numfatira nibazo man. Shani mugakabya. Uziko kuntu uri kubikabya. Wagira ngo uwo mukobwa wo kwanze niwe kumenyanaga ibera ukivuka. Aro. Yes twi. We Kazu ubonye gufata nkwahese. Uravuga imbonye uri kumwe n'umukobwa w'inzobese. Urakoze cyane. Uwo mwana wamwitegereje. Namwitegereje rwose. Wabonye ukuntu aberewe se? Umva ye. Ariko abaviye bazajya bashora babambike. Nawe ushishikara ngo ugiye kurya amafoto. Uzicyo nawe. Aro. Asetwi ugira ubwenge cyangwa uri igihori? Byagenze gute? Nta byagenze gute. Mukanyivuye mu rugo bagutumye iki? Sinjanga se n'ubunyobwa. Umva ubera ikigoryi. Akenekerezo zawe zose zibera mu gifu. Zanzibar n'ubunyobwa bw'Ubunyarwanda nzanye ni bibi. Oya si bibi ahubwo ikibazo nuko bidakenewe. Kandi mwumve niba mudafite gahunda yo guteka mu mbwire mbekenye. N'ubundi gahunda ihari niyo kubiguhekenyesha. Kuko n'ubundi nta kuntu bagutuma wabona abavuta guza n'injanga n'ubunyobwa. Kigwe Kazu nibyo nazanye. God have mercy upon us. Ndaje kubisubizayo. Umva ye abacuruzi ba Nyabugogo sabasama nkabi wanyu. Aro. Wetwi ejo ko twawe wifunza se wari ugiye mwana. Nari ngiye gusura Pamela. Nabanye wari watiye Desire kaga kwetu. Cyane uzi kuntu natwitse mwana. Wamusuye mu rugo cyangwa mwarasohotse? Oya twarasohotse. Urumva twajya mu rugo mwana. Ubwo ni wakoresheje amafaranga menshi? Naga ari menshi 70,000 ujya kuza gusura umuntu mwana. Twiko wangirije mwana. Akurubane muzacu ubwenge byagenze gute? Inkweto wambaye wayitiye. None ngukoresheje ako kayabo. Shana by'akayabo wana. Sha icyo nkubwiye cyo Desire nabimenye. Namaze kunywa nazaba kiyaguhaye. Aro. Niko twiwe nari mbonye wanyandiki. Kavumbi we hari nashaka kubaza. Nyine nabibonye. Hajya ngo urashaka nkubwire muri Vestina na Dorcas washatse. Igo mwana ndashaka kumbwire pe muri bose ndabitiranya kandi bose mbakura kimwe. Nese wabashije muri ndahaza. Oya pe ire nawe tuganira ibya business gusa. Gabaza kirisizi rero. Asemani konzi neza ko bazi wabambwitanze kundusha. Okay, reka ndamwe zifata kuri WhatsApp. Urayibonye? Ese mani kumbona umaye babiri nanone. Nuri kubabona? Ndi kubabona rwose. Okay. Washatse n'uwo nguri ruhande rw'uwo nguwo. Urimo satanisha. Aro. Niko twiwe nari mbonye wanyandiki. Kavumbi we hari nashaka kubaza. Nyine nabibonye. Hajya ngo urashaka nkubwire muri Vestina na Dorcas washatse. Igo mwana ndashaka kumbwire pe muri bose ndabitiranya kandi bose mbakura kimwe. Nese wabashije muri ndahaza. Oya pe ire nawe tuganira ibya business gusa. Gabaza kirisizi rero. Asemani konzi neza ko bazi wabambwitanze kundusha. Okay, reka ndamwe zifata kuri WhatsApp. Urayibonye? Ese mani kumbona umaye babiri nanone. Nuri kubabona? Ndi kubabona rwose. Okay. Washatse n'uwo nguri ruhande rw'uwo nguwo. Urimo satanisha. Aro. Niko twiwe nari mbonye wanyandiki. Kavumbi we hari nashaka kubaza. Nyine nabibonye. Hajya ngo urashaka nkubwire muri Vestina na Dorcas washatse. Igo mwana ndashaka kumbwire pe muri bose ndabitiranya kandi bose mbakura kimwe. Nese wabashije muri ndahaza. Oya pe ire nawe tuganira ibya business gusa. Gabaza kirisizi rero. Asemani konzi neza ko bazi wabambwitanze kundusha. Okay, reka ndamwe zifata kuri WhatsApp. Urayibonye? Ese mani kumbona umaye babiri nanone. Nuri kubabona? Ndi kubabona rwose. Okay. Washatse n'uwo nguri ruhande rw'uwo nguwo. Urimo satanisha. Aro. Niko twiwe nari mbonye wanyandiki. Kavumbi we hari nashaka kubaza. Nyine nabibonye. Hajya ngo urashaka nkubwire muri Vestina na Dorcas washatse. Igo mwana ndashaka kumbwire pe muri bose ndabitiranya kandi bose mbakura kimwe. Nese wabashije muri ndahaza. Oya pe ire nawe tuganira ibya business gusa. Gabaza kirisizi rero. Asemani konzi neza ko bazi wabambwitanze kundusha. Okay, reka ndamwe zifata kuri WhatsApp. Urayibonye? Ese mani kumbona umaye babiri nanone. Nuri kubabona? Ndi kubabona rwose. Okay. Washatse n'uwo nguri ruhande rw'uwo nguwo. Urimo satanisha. Aro.
How are you? Darafure uri he? Ndi ku kazi k'amazi. Ariko hano hakuviriye nyashi gushaka. Wowe ngo n'umukunzi wanjye. Ako mwazaze mureka kwiyemera. Oya ntago ari ukwiyemera da. Kandi aje ambaza ngo wamuhirimbiri nawe uhari. Umuhirimbiri? Oya ubwo ngo ntago ari we. Wowe no bavukana. Tonda wanjye.